Uba Kyrmen Shylla u kyrteng jong ka United Democratic Party uban yakun ya ka Meghalaya Legislative Assembly election araja arfulai na kan riu clear constituency mendakas ngi ulawan ban Thep kyrteng ha u returning officer jong ko office u deputy commissioner ha clearian udeu MLA ubala job naga party UDP menha usnam araja khat phra but ulabat rukum u menteri ha ka sarkar jila kabla tipkum ka sarkar MDA Habakren Shakilat Pathai Kubor Ute Ukertong na Kanriu Cleariat Constituency Uloong ba udangdon ke Kyrmen bada ke jing jong upai ba jong ke constituency undang job biang ha kene ke kintiru Ulai thu ru ba ulala banwan ra bon ki scheme hapo jong ke constituency but ke scheme ke bapenhon lang ya baro kadai kamadan artificial tof ke ban kintiru ya ki kun samla ha ke kam spons kumju ru ki scheme surong Kabadang sateng bat kabodang seu sanut kadai kasrok kabana lum shirmin shashken telang kabadai kasrok kabadan kambaha namar kani kala ban kinti ya ka kam jungo kai perthai ha ka thain bat kayo kam yo jam Kibalai senran lang ha gani gas ngiyo ba Kyrmen Shylla ki kethup yo MLA barin jong ka cleariat constituency uba Justin Dekhar ki MDC ba kethup yo ba finalness bare uba laski rambai uba helping pawa ukpa jong uba Kyrmen uba kor simply ki riurang ba jong ka party bat kinong gersan jong uba Kyrmen Shylla Siti MLA yo chikri kawasan tu ligis nem tay ba mandi yo se hangani ka Sang tu wa cibun ki jingge wa cibun ki kam le ni tai ba ini te dau nang sang tu ha wa kam cikri cucu i ba ba hicu por le ndu sedang de em tu commitment le nyonga wa ngau cikri ki ba kat padang chania ki ba ni te dau ha ni ki jing chania yo ba ba ki jing maya yo ba ba te jing kwa yo ngau cikri ki ba lai ti chha ka Cikri ba next game mo hangin election araja ra pande we yo election job de jing meja yo ba de jing chenia to de ke bi ke ar jing choi le ne pun be ki ba de do jing meja hi de to jing ngai ke wa de yo be kat tu kat ni yu nyao re covid project kham tam ni butai ki yu to ni artificial tough ko wan ra de ka scheme ko wa ye wan ra na po na ni ke district ni Kani scheme mans ke ko wi na ko pen hun yu sen yo ro to do yo ki yut ki bo yo i le ki rewat ki be ki pa le ki wa em ki khon ki wa angnot le ki le em te just nya wa kani ka madan man pu long pu ki but chipon ma te scheme kham tan ki road sector the yo upgrade ki civil hospital but ki bi to wan ki nya Andai ko wadang sa te wa chong ham sen ki yonga wa le ban ta yo khon yo ga 6 period yo ga Eastern Hills ro ko wi ko project wo new soro ko like I na lum chen ti ken talang ni ba lang ba ka tourism sang thu I kham tam ki khon yo ga 6 period ba yo ga Eastern Hills ro ko wi ki wa em kerdan ki wa per andai ungi yo ya ki kam ki jam sarkar next scheme yo go promote I tourism claim pe wa ki khon yong I le ni ki payu ki yong I ki udap ubyang yo ki ga mo dak ki ga sem langba ko promote I tourism de ti da member andre ngai scheme ki jingi la bro ki candidate ki em jar ki jing andre ko wa khmat I ki jing job yo to ba yong ba de ti da ngai em ki jing chen ya ki jing wa ya yong ba ki jing chen ya yong ki yin na ko koi biang chen thong ki jing job hoi Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela